ay mezgili, ko'kdem mezgili ya. Ko'kdem mezgilida necha ay var ekan? 3 ay var ekan ya. 3 ay var ekan. Qani atash qayalar ekan? Ko'kdem mezgilini atash qayalar ekan? Navruz, Savur, Mamut. Ko'kdem mezgilida 3 ay var ekan ya. 3 ayni atadik. Bugungi bizning savobimiz uy jonivorlar. Biz uy jonivorlarini atayotgan bo'lamiz ya bolalar. Qani bolalar atash? Bu qay jonivor ekan? Tüye, bu sıyır, koy, koyan, yeşki, it, tavuk. Bularning barlig'i uy jonivorlari ekan ya. Uy jonivorlar deb ataymiz ekan. Endi bolalar to'ldirni ataychi. Tuyening to'li bo'ta. Sıyırdım tüylü, buzov. Koydum tüylü, kozu. Aytamiz barimiz, aytaylik. Bu qo'yan. Qo'yanning tüylü, kujik. Justin. Ой, жарайсың. Қой. Бұл ешкі. Ит. Тауық. Жарайсың. Қандай жануар екен? Түйе. Бұл қандай екен? Қоян. Жақындап тұр. Мынау ешкі. Қой. Ит. Тауық. Жарайсың. Айтамыз. Tavuk, ешкі, қой, ит, қоян, түйе. Орнымыздан тұрамыз. Қолды, қайда қолымыз? Қолды белге қоямыз. Бүгілеміз оңға, бүгілеміз солға. Біз бақытты баламыз, гүл-гүл жайнап жанамыз. Жарайсыңдар, жарайсыңдар. Сабағымызда біз үй жануарлары туралы айттық, я? Үй жануарлары айттық. Біз үй жануарларының
Türlerini de bildik ya. Türlerini kalay atayımız ekeni bildik ya. Bu uy janvarlar kay жерде өмір сүретінін de bildik ya balalar. Bular қорада, яғни біздің үйіміздің қасында қорада өмір сүреді екен, ya. Bular немен көріп келеді